Ta kublai sibon parlok. Ta iya mu ya tho ba. Yo ak video su ramanta la chan artayau ma. Ta kadau kalong ba ni hab ban yawan sini siapa boy ben yamak yak ni ka nang ka. Dan yakali nani wei u doktor atau la kwa ak video ma im ma. Tang ko adalah ko tang ba kapor pat myo dah ni nyelek kumno mo Sok mak na tayo try la yo ak video. hok mbasi benai ai kum tu To sok masih benai ngi la yo ban ak video namar ba. Ngi dai kita ki. nong rep mo Kistar. Akrab sensar mo. hmm Dengan suku abang ngi PC barok ki paralok ba pinyai kirsan. Bawat langim yo ban ak ya video henrei. Ki ching ruang yo baik ban tep. Man la kata yo. Terus sisa tengis ngau sep he namar bon ke curwa su tenat su kuat da ben ak daka musik video mo. Tambah na kacung kerki kam ta ngim la le ra kumno ra. Ta kublai si bon parlok senang ai susu ya kecing kersan. Ta la dapia su tenat tam ya ketu curwa ke ba. Ayo punya penmi ta sumha ben daya. Like share subscribe kum cuk. Ta pitip namar ba wat lang idon sini sport kelas sport langkah henrei. Ngisu yo baik ban record ya ka musik mah. Yo baik ban snatcher wai. Dan ayo sibon ya uwe up studio congi ubalaya rap yangi bawat lang idon na kayeng katen mo hay yang trap trap kamu susap tang dai ini ilakai ini kum kini ilakai henrei uya rap sibon yangi ban yo ban pendep kabiade ban record ya keceng ruai. Ya kublai sibon tangam tehei senang yai kersan senang ya support na kapor dan ngait bah kan senem thamai mentang na yo ban le ben ya ak video teng nyale kam bah susu ma. Te mentang ila don kumba pras pak tam ki subscribe pras pak tam ni mo. Te sa kumba si kuna bendak sejar. Arsan thong pak thong kontes pak sempol pak to sok mas pas po porlok to ya kersan ye te kham tam ro saya pe ya ketuk video sungi ar kala ma kenang ba ka watch time ro kandap kloi no kenang bangin yo benya monetize no kani ka benai ba hani benai ba ar rane benai ba lai kum te het la de kho sensat threng la yo ben monetize te ak ta ka po deng nya ka mai no en si tangka ar tangka la ne kunok no mo sinaya arnaya to kublai subon porlok